نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون في دنياكم وأخراكم. ثم واعلموا عباد الله إننا لا بد أن ننتقل من هذه الدار إلى دار القرار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة، ونعوذ بالله من ذلك النار. أيها الإخوة المسلمون، اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال جل وعلا في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Mauli mga umat Islam, yarina di matung imbanda sinjunjungan tani alayhi salatu wassalam. Kaya inu sintao. Naitayad tuwa inu sintao sindi matung na imbanda sin Nabi. Sebab wala nila tenguan marayaw imbanda sin Nabi. Wala nila raayatud marayaw. Patta nila niyatud nila iwan patta simpagkahin nila. Wala nila ramisan diungog marayaw. Kalangan sound malingkat hindi ungog nila. Imbay ta sintuhan di nila rungugun subay rito na halom singkubun. Nakapamung na sila. Law kunna nasma'u aw naqilu. Bang sadya diungog na mo marayaw. Bukun kalangan sadya diungog na mo. Di daman kami mabiyahay ni. Mga tuan, mataod magsusunad law kana. May tayad tumataod magsusunad law kana.
Wala nila piyag inu-inu-imbaran nila tudyo patuhan. Wala sila nagtawbat patuhan. Hindi pa sila dunya. Mga tuan, yarimbay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam parman sin Tuhan. Innal ladzina amanu sabunal tud parman sin Tuhan. Yung mga sila beriman. Hindi siya beriman. Di matungin fitna beriman da sila. Di matungin bala beriman da sila. Di matungin kasusahan beriman da sila. May tak beriman da sila. Wa amilu salihat. Wala nabutas impagkabariman nila iwan sininang marayaw kabataan ito. Amanu wa amilu salihat. Hinang sinatay, wala nabutas patuhan. Hinang simpito ang gauta baran, wala nabutas patuhan. Ingkalingugan na masana to ini. Palsababan, tiyay kuran sintaw yung pagtuhan. Mataod pagkaon, mataod pag-inom, nasakit na yung tao, hasarap siyang pagkaon. Nagtataw sin. Bang siya masakit, dahan niya ako lang na pa-ICU. In sakit di niya ka na naman yung sakit, way inu-inu niya. Nasakit ni nakar niya, way inu-inu niya. Nasakit ni natay niya, way ra inu-inu niya. Nasakit ng pitong gautabaran niya, way ra inu-inu niya. Nasakit ng jantong niya, way ra inu-inu niya. Sabab di niya ka na naman masakit. Amuad to yung sakit sa lagu-lagu. Ampay sakit ka na naman na to, magkaig. Maita, di na magparahin tao pa hospital. Umaluhoy na sadya. Turayan mga tuan. Na, parmansyon Allah Ta'ala. Di kami manglupas karayawan. Bangaw na hinang sinipon na mo, miyaga da kabayaan na mo, wayan lupas. Naisin kaya lupasan. Kita niyo yung kaya lupasan. Indirihi lang sin Allah Ta'ala. Wala na to piyakay pakabayaan sin Tuhan. Ba't bang indirihi lang sin Tuhan, piyakay sin tao pakabayaan sin Tuhan, way kasusahan na to. Way lingog na to. Mataod pantalon, mataod badyo, mataod pagkaon, mataod sa sakatan, susungon, bulawan sa sakatan sin tao. Di na mo parmansin Tuhan lupasun. Nasa kalisin ng lupas. Wala na to, kaya sayuhan, lupas na yung kabuhi na to. Lupas na yung wakto na to. Kawan tagupat ka jam, lupas in karayawan. Imbar iman, way malupas. Maita, di kalupasan imbar iman. Matuog siya rin na malupas. Manaw siya rin na malupas. Magibadat siya, tamba manambeng kahunahan. Maita yaddo. Sabab diunit niya yung kabuhi niya, iwan kamatay niya patuhan. Wala niya diunit pakabayaan sin society. Wala na diunit pakabayaan sin dunya. Piag tabarru niya. Piag murabbal niya ang kabuhin niya. Pakabayaan sin Tuhan. Tiyanto niya ang dunya bukon pagulaan. Pag-trainingan, di kita ni makapas, mag-training din di. Pag-udyan, wala na to kaya pasan siya yung biyabay, tain ansir. Firman Allah Ta'ala, inna in kami la nudiya, di namu lupasun. Naisin kaya lupasan kita ni. Kaya lupasan mag-ina, kaya lupasan mag-ama, kaya lupasan magtaymangod, kaya lupasan halong simbay, karayawan. Dan yung mga to. Magtungbasin Tuhan, magdihil karayawan.
Diya doon niya nagdirihilda. Sa ingkarayawan dihil sintuhan matawd liupas. Ini ikaw mangiusog. Karayawan siya dihil kay mo sintuhan mangikausog. Sa kalituan mag-suicide na. Ama lang na mag-suicide na ako. Sabab taod na mo magtay mangud, ako rin mangiusog. Ama lang niya mag-suicide na ako. Sabab taod na mo magtay mangud, ako rin di maingat. Nalong kinama, magkuan na dyan ka. Yan. Turayan tuhan. Di mari pakabayaan sintuhan. Ubos na liano ang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gumi. Labitong gatus tagkay man barhala. Kaya lanuan na. Biha untuan magbalik. Lawin lumi dahil si masa nakauna. Labi rin simbalhala, labi tong gatus. Piyag tutuhanan sintao halawm sin Makkah. Ubos na kialanuan na. Farman sin Allah Ta'ala, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ay niyo na, ay na kamu magdaruha ka hababaw singguni. Ay niyo lara kain sara sintuhan. Sinubos na biutangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan ni masanato ni mga tuwa. Sa wayino-ino sintao. Way nakaparkan sin sa sakatan halawang bahay niya. Way nakaparkan haygad bahay niya. Sa magbiri sa sakatan. Natatraffic sa sakatan niya, bahay niya. Natatraffic siya. Ulan niyo mga tuwan. Di na mo lupasyon parman sintuhan dihilan na mo sila karayawan dunya, iwan dihilan na mo karayawan adlaw akhirat. Lilingay baran mo, on na? Yarin ba ita sintuhan? Falanuhyannahu hayatan tayyibah. Ano gaharaan na mo sila kabuhi marayawang nila iyagad. Inshallah kansin pag-iman, inshallah kansin sara sintuan, inshallah kansin napso niya, inshallah kansin syahwat niya, bang niya diunit pakabayaan sintuhan, falanuhyannahu hayatan tayyiba, ano garaan na mo siya karayawan diha dunya. Na dunya. Wala najjiyannahum, inadlaw akhirat, tungbasan na mo sila sintungbas, way patay nga nakarungog. Nabiyahon tuhan, intay nga sintaupat na. In original hambuok, hiuhulat sindi. Unin di ungog, hipaglumi sinatay niya. Hipaglumi sinlumbay niya. Hipaglumi. Aturan niyo mga anak po. Alam nuhlikil awalin. Way niyo ka tiyatengugan, way niyo ka nabasya, way niyo ka na kierungugan, insala sila sinumat na kauna, piyara tungang sintuhan mulka akabuhi. Bala, kaya ingatan na muna. Nauno, magbalik kami minang siya sinhinang nila yadto. Balikan niyo hinang nila yadto. Biyahon tuan, bukun hat biyalikan, dubul hinang mangi. Turan yung mga tuwan. Wayroon sara umat na kauna magtiyaw ni usog iban usog. Sara bihaw. Amunin biyawan tugsin tao. Wayroon sara. Wayroon sara umat na kauna magtiyaw ni babae ibang babae. Yari. Sara hinang sintao. Nabiyaw lalot, bukon pa isabsara, siya biyayaan, siyasat sadya sing syaitan, wayron pasara nila, diya ubdaya sinallahu ta'ala yung guni. Di tuan dumungugin tao sin sala sila yaddo. Mag-English, past is past, limabay na lang niya, dugay ng kato, dugay ng kanila. Sinyawnin ayat, alam nuhlikil awalil, way ka, di matung piara tungan sintuhan mulkan umat na kauna, summa nutbi'uhumul akhirin. Inhiminang singkakainang nilayad to para tungan na mo dapal man sintuhan. Wahino na to.
Sablong singkeban na rin ako ini. International intunang kuwi pa ako ini piyara ratungan. Sinasipog na siya, nahina na siya. Piyag malaki niya na impagmaksiyat na international. Turan niyo mga tuwan. Na. Inna la nudi'u ajra man ahsana amala. In kagunahan na to magpalingkat. Bukon magpalingkat patao. Kagunahan na to magpalingkat hinang kabayaan sing Tuhan. Nabiyan tuan, nagsiyot ka tintao magibadat. Asal da ako long na puasa. Asal da ako sambahayang. Yaw po. Mga tuan, impit na masana to ini. Way kya pipit na ni Mano siya. Simpit na rin matong hamasana to ini. Ama sa sinabiyaw lano, nagumbaktaw pa. Bukumbya singi ama sa natin. Sila hadya kauman yun. Imbihaon tuan. Wala dami yung kain tao. Kaya bukaan sintaon, waisin. Kaya bukaan sintaon, iwadyoon, papagtiyaunan. Susungon, insasakatan, sintaw manglurok, auto bulawan. Bulawan in silikan, bulawan in... Iyaw na biyahong motor bulawan. Mamira siya. Na insasakatan mo tuwan patusungon. Na. Magparayaw hinangin tao tudyo patuhan. Ahsanu amala. Magkagunahan na kita niyo masa na ito ini. Magparayaw hinang tudyo patuhan. Bukon pa tao. Bang di mayawin hinang sinusog tudyo patuhan. Bang di mayawin ninang simbaba ito dyo patuhan, marayaw sila maghinang hantara sin sila. Nabiyahon, tipuhon sinusugin babae. Tipuhon dahil sab simbabae nun, sinusug. Isa manjari. Pia panjari nusug, dahil halupa. Pia panjari babae, dahil halupa, dahil nahausug. Dahil nga sabab yan, in Allah Ta'ala, hipapala sa hausugin babae, hipapala sa hababae inusug sa wabdanan dahil kanila roha. Aun general, aun doktor, aun pilot, aun habib, aun datu, aun sultan. Nabangan usog na din mag... Tuhan, sapuhan na ito yung daghal na ito. Wala nalilingugin mano siya, silingog ka masa na ito ini. Sin mataod pagkaon, mataod pag-inom, mataod yung katantan. Firman sin Allah Ta'ala sa Suratul Baqarah. Wa aqimus salah. Tindukan niyo yung sambahayang. May kaid. Sambahayang yung makakontrola kataan. Bang di mayawin sambayang mo, hasabab di mayawin pagtuhan mo. Bang di mayawin pagsambayang mo, hasabab di mayaw, impangakad mo hasara. Wa aqimus salah. Mayta. Insambahayang alamat maglano. Insambahayang mag-alop malano iwansin original malano. Amin tao magsambahayang malummi. Papalanuan sintuhan na malaikat. Di mabayan tuhan mag-alop iwansin ipon niya malummi. Dapag kasya numalop patuhan, hari niya makayalanuan palanuan siya. Bangbun na limdeta ni halom sinsambahayang tunay lano. Bang di ni agaron, naglumi-lumi, naghinang sing kalumuan. Tulan yung mga tuwan. Wa aqimus salah. Naunin dayaw sinsambahayan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Illumi hadun niya pasalan sin pahsya.
Jinah, mulka, bala. Bata-bata iningat na hinduan. Way maglang ama, way maglang ina. High school hinduan. Social media hinduan. Turan yung mga tuan. Na. Wa aqimus salah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bangin sambahayang niya alamat malano. Karausan niya na puun imbaran niya harusa sa lagu-lagu. Turan yung mga tuan. Wa atud jaka. Panabang kamu. Ayaw biya baita. Hanadya siya. Pagkita niya, way karayawan niya. O Tuhan ko, tiyo-tiyo sa jarili ako. Laula akhartani ila ajalin qarib. Way na siya na ngayon mataod wakto. Siyempre ngayon niya, tiyo-tiyo sa jaw Tuhan ko. Ay muna abuta sa inyo wakiwan sinjasad ko. Maguno siya. Mamaid siya mga bakay niya. Mamaid siya mga bakay niya. Ini, si kuya, bukon. Puno na yung kampong niya, bukon. Nauno, paasadak. Dubulon ko na yung pagsarak ko. Di ko no. Magsarak kayo tao, suway kamatayan na. Siya sarakkahan lingkod, siya sarakkahan tindog. Astagfirullah. Sinyad to biyata sin Allah Ta'ala. Wa anfiqu mimma rajaknakum. Pag napakakamu sinununo nakyarihin na mo kanyo rejeki. Kuno. Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Hari pa kamu ragpakansin kalamma. Hari pa kamu ragpakansin kamatay. Sa kalituan, suway na rito ICU. Mga anak lang na, ito na hama nyo na ICU. Kawaan ni widruhan yung sin, ito ha, BDO. Pagsarakkahin yung mga tao. Mga yutuan, tiyo-tiyo sadya, ajaling karib, paasadak, magdubol na ako, magsarak ka, wa akong minasalahin, iwan lumamod na ako mga tao marayaw, di na ako lumamod ang mga tao sa lubo yan, sa lahubo. Tulan yung mga tao. Wa ma tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indakum. Pagtao kamo karayawan. Naway kita niyo nagtataw. Inti ataw na to biyawon sin. Nagdara kuan niya papagbilib nin anak. Nagbilib manin anak way man sin anak ama law niya madto kita min sin biya magwa kuan niya. Amin piagad mga kulong na magtumbok sadya. Magwain sin, paagara kulong na madto. Ang patumaw din sin ko. Na may paglulunan sin. Nari daw madto. Na nagtangis nin anak, iyak ka lang sin ama. Wa ma tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Pagtaw kamo karayawan patuhan, ay kamo magtaw karayawan antara sin tao. Kauning karayawan mo inangon niya kanya kuno. Di nakapamina ng tao. Naunin natin na yan to. Hindi siksim pag-aaraman na ito hinanganan. Subay kita ni Uri laulun. Kapag-aaraman. Di makalaul ito rin pag-aaraman. Na. Inna Allah bima ta'maluna basir. Inna Allah subhanahu wa ta'ala. Akataan pakaradyaan na ito. Wala na to panahinang, wala na to pananiyat, kaingatan niya, iwan kakitaan niya. Namura-murahan mga anak po, uuhon na timbaran na to. Uuhon na to, pasuron, pakabayaan sintuhan, uuhon na to, hawiran, di pakuwaon, di nga kabayaan sin Allah Ta'ala. Nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira
طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى فقد فاز المتقون. Mahuli mga umat Islam, hajaman sin pamarinta pagkhalifa sin Umar ibnul Khattab. Napakain niya ang kaadilan kabayaan sin Tuhan. Dahil hindi magtag ng kaadilan, dahil harwat tao, usog iban babae. Haunin iriya, halom simbay. Biya sin katagna sin Adam iban, Hawa. Imbiyaon tuan magtatagad, suway nakita niyo lang naman ng Islamic Republic. Dekliran na magtuin laumay mo Islamic Republic. Matawd hula nagde-declare Islamic Republic sa misan 1% wayra. Tagnain na ing kabayaan sin Tuhan, ing kaadilan hantara sing kamurwa, halawm simbay niyo. Naginut-inut, palawmbay pagwa sambil saplan. Firman sin Allah Ta'ala, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Wa ilayhil masir. Langit biyaw niya, kita niyo hautan sin Iwan lupa. Sintag dapuhan. Makaklimin lang nang, di na maambatin armin nila. Makaklimin tao Europe, di na maambatin allied forces nila. Hambuk datay po ni parasin Tuhan. Nauno mga tuwan. Uninhinang sin Umar ibnul Khattab. Hawak to siya na ng khalifa. Di siya mawaya sin kahiluhalaan. Hambuk masa. Maka na ito pamintangan. Miyadto siya pakauman. Miskin. Inaasahin niya na kura miskin da isab. Harap pa kain siya rimatong, pabahay hukun, pamasjid. Pagdatong niya pamasjid, hawak to, matawad tao. Dati niya, mga miskin, matawad mag-ibadat. Sambil siya na nagutba, imaksud sinutba niya, kaadilan sinta utudyo patuhan, kaadilan sintauhan tara nila magkahit. Magtagna halom simbay. Kataas pa siya si mimbar, aon na observation niya, positive even negative. Ubos man nagsambahayang. Tiyo din tao gimuha, mataw din tao halaw, hindi gumuha. Hindi kuno yan. Dahil ta sinallahu ta'ala bang ubos na magsambahayang, mag-usos na maguno. Magkawa na isab sinrijike, sa wabukon na isab adlaw jumaat konsum, adlaw no na isab. Fa-iza kudiyatis salat, fantasiru fil ard. Laong niya. Nainoy no ako kani. Mataod yari halawom dahil singgimuwa. Uno yung parakala yan. Na nag-uyom yung mga tawalaw. Jiranuna yut'aymuna. Amir al-Mu'minin. Hangkan kami niri halawom. Bang maabot pangangaon, pakaunon kami, sinakidbay na mo yan, pasubangan, pasadlupan, pautara, pasatan. Dahil nga sa mabiyad to, di na kami magtagad sinuwak to. Kasambayang sa solve the problem.
Ano yan? Unimbita kanila sin Umar, di mabayay na aga ma-parasite. Di mabayay na aga ma-paralyze. Tuan, nasa Kalibiyaon, kiyugdan na kita niyo sindua, paralyze, even parasite. Turan niyo mga tuan. Di manjari dunya sadya, tinggalan min akhirat. Di manjari akhirat sadya, isab tinggalan min uno. Subay ruwa. Jasyadun wa ruhun. Kagunahan sin jasad, iwan kagunahan sin lihat. Unin sin Umar kanila, Ayyuhan nas, la tumtiru jahaban, wa la tumtiru fiddatan, innamal matar minal ma'. Wa amtarna alaikum ma'an tahura. Di manjarin Tuhan magpaulan bulawan. Di manjari magpaulan sin. Maita. Di maggunain sa ulan bulawan. Di maggunain sa yul ulan bulawan. Di. Di maggunain ista bulawan. Di. Uning kagunahan. Wa anjalna minas sama'i ma'an. Tubiging kagunahan. Ba't bang mag-ulan bulawan, makakawada mo rin mga makusugbukton. Malamari na makakawa. Kaunda si mga makusug. Yan pimbeta yung Umar kanila. Uno pimbeta sin Umar kanila. Nawang niuri agaron ng kabayaan sintuhan. Malukos ako mag-inang atulan. Masjid o kabon sadya suway na waktu pagsasabahayan. Sabab di nito gumawa. Aun dalaw na kampung ko yung magdirihil. Aun dayaw na kid ko mang dirihil. Jukop na makaw na ko. Bang mana ko yari ha masjid. Paralyze, parasite. Namura-murahan mga tuan. Unin dihulan. Maradon layo dawi. Di manjarin sakit dumatong kato taniway ubat. In katan sakit ka na naman masakit ang ubat. In sakit di mo ka na naman masakit ang daubat. Sa subay magkugdan in ubat iwansing sakit. Nabiyata kato tanin problema. Magkagunahan kita ni Hama sa taniw ini sabab biyata di kaubatan sakit ini sintao. Subay rin ubat niya, magbalikin tao, paubat, doktor, kabayaan sin Allah Ta'ala. Uno yan, al-istighfar wat taubatus sadika. Patauron na to, impangayo na to, kaamaapan, kaampunan, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwan sumanggop na kita niyo rin na to na isaban, inahinang na to kasalaan, haatay na to, haswara na to, haakal na to, iwan na pito ang gautabaran na to. صلوا على نبيكم فإن جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بأبوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انشرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.